Hello, ka YouTube viewers so se ka zanaw salam ka hinbole. Hichi video a hi tabang thui na ngai hla diu ham tai le. Kumla hla hung chi dung zui in tu hi November hla ong hita in. Ahung dap pan ta in na. Khokhal ahung hita in. Hui zong ahung nung pan ta in. Hui ahung nun zi chun vut khu kiti ho zong hi. Ahung lang ma ta in hichi zi hin. Lola zong ahung go in. Ahung thip pan in. Khut, chit, ahi lo le nap tui hla lol thi khosi kiti ho hi ahung pan ta na hi ji chun phalbilai a vut khula ahi lo le dapla a hina bu si hung ki ve di hi cho hi chi ho a kuna chu ipiti ikiven bit thei diu ham ti pa hi ka hin sei dinga hi ana khut chit ahi lo le nap tui hla lol thi khosi ti ho hi inei ting le ipiti ive ikiven bit thei diu ham ti ho jong hi ban na chu isei diu hi a hitia hi phalbilai hi hui ahung lan ting le hin hui la hi vut khu hoi lo ta tampi hung hi ta cho na hi chi ji ho hin mi hem te ho hin ki khozi hi cho ki tu pg lo infection le allergy jong hi bailam ta in akinei ji na hi hichila ya hin bacteria ti chu na hit neu cha ho jong hi azaw ji tan virus kitina coronavirus tabang ho jong hi bu si ho hi ahung lang ji ta hi hitabang phat le hin ita saw jong hi iweng zo ji po wina hi aji chu pot lo theila ki hi lo na ki pot do ji mi zala a i to phat jong ji iwale ichile phat jong ji hi cho i chun bu si kiti hi alhang pya se dinga virus a hi inna hitia idam lo phat ule hin kim khat in iki vending dan ho hi I het lo wa kho ta cho ji chun iti I het do thei diu ham na hi chi bu si khusi nat na ho hi bacteria a ko na hi nat na hit a ko na hi ti hi piti het do thei diu ham ti ai le na la hung thip in tin mit tui hung long in tin lol hung thip in tin na ai lo le hung ki chi jeng ti tho ki ti ho jong hi hung ki nei ji ai hi chun phalbilaya hi tabanga chu inat ting le ipiti ki ven diu ham ti ho hi na se le wan point number 1 na adap be se pet a hi pot le wa le bol loading a hi number 2 na chun ipot do ting le ki won lum ding a hi na 3 na chun tui lum don ding a hi phalbilai hi a khola dap a huila dap tui zong adap idon ki ting le hin na hin bailam ta ita saw adap la chu mun a hin lo thei hi chun tuilum asa jong na idon ji diu hi doctor hon a advice wi na hi 4 na hin tuilum le chi a lol holding ati chu gargling balding hi chi hi a pha e ti wi na hi ichia ko na chu lol la bacteria hi lo le a hoi lo iki hop du ho yong chu ki khu thing thei hi 5 na hin khut sil thing jing ding hi apoi mo e na khut a nen ki tham hi cho na ki tong hi cho na mi to ki chi beji ai lo le mun khat ai chi na chu mi tham na sala jong chu ga ki zur a ga ki tham kha ki ji hi chi a chu I khut la wa hi virus bacteria ti ho hi mu thei lo thil tam pi hi be a hi ja chu na khut hi khoi ta so jing ding anga ye 6 na hin ki sil thing jing ding ki su thing hat anga ye 7 na hin exercise bol hi apoi mo mama mai hi tingulen ita saw hi chatlo loam ting le hin ta sa veng bit a pang aspe ho hi a hat zo po na hi ya chu ita saw hi active ta I chalo sa ji dingu I leile diu I chi le dingu hi chi ting chule ita saw hi ama hi aspe ho hi hat ding a defense lang hiung hat di ti na hi 8 na hin tin ho phate cha a tan chom dinga hi e hon itin lau hi igel kho ji po wina hi itin la wa hi nen na thil neu cha bacteria kiti ho hi ki zep nom hi cho hi chi chu hello a e hon thil ila wa thil iga ne ziu imai la ho iga de ziu tingule chunna hi chi bacteria ho chu hung pan sajiwa bu si ki ve do ji e lo le ita sa imai la iga khoi ting le hin itin la wa imu thailo wang wa chuna hi chi chu acne ai lo le chang thit len pi
an sim do the hi a hi chun tin zong hi phate cha a tan chom jing a pha na hi e chule point number 9 a hin mit la na la ade in kam la hi khut a mo tham lo ding a hi azi chu in zone isei ta vi na hi na I khut a hi hoi lai ki zur hoi lai ki tham mi to ki chi beiji I la na I tham na hi cho na hi chi a chu hi chi anen virus ho chu e ho hin adi in sada raza talab zong inazi na live in kuwa ineki win na hi cho chu I thamu win beilam ta in I kamuwa I koilut kit jiwin hi chi I khodu ana thieng lo hi tale beilam ta chu bu si na lol thi a hi lo le chi lol nat kiti ho zong hi chi I khut thieng lo a ko na chu na iki bol do thewa hi hi chun I kamla ho hi I khut a hi I khut sil thieng ma salwa I mo khoi lo diwa hi ai le hi ta banga I chit a inap alha ana bu si I vei a imit la zong hi mitui aluna lol thip na thip ho hi inei ding ipiti ikivet kol diu ham hi chi doctor pan ase na hin di kol a hi lo le monte lucas azithromycin ti ho hi ine ediu chule antibiotic ine tingule hin a course hi hingke ya phate ke ya ine ediu hi e tin jong e advice una hi e chule aman ase na hin vet colding da na hin point number 1 na tuilum khon khata champra tui na me lu ding hi chi chu hoizu spoon khat to hin na hel ana na don the hi e antibiotic na tabang a hi win na chi ho hi ji chun champra hi a hoye hoizu jong hi a hoye tin a seu na hi e number 2 na chun thing hi tui so lap la khu chini tham khat to tha a ideya hi le chapati yong tham khat la a chi khu cha a don ding na hi chi ape sip se pa khu lol thip lol pe ading in damna in apange tin aseu na hi chule tuilum don tam ding na tui sa don tam ding ti jong hi a ha seuvin vitamin C lim C ai lo le thei thu ai lo le zinc zauna ho hi apha e tin aseu na hi banin number 4 na chun garlic changnam kang ne ding na chule ne keusi hi po in an kam thau to kan muya I op la a hi lo le ita sa chung la hi I chi chal pang la ai lo le inung I pha sam la jong hi kizut na anei ding ita sa hi ahung lum ting le hi chi thawa ko na chu ita sa hung lum het di ta chu ahung lum thit that ting le hin hi chi khosi ai lo le lol thi khut chit kiti ho hi nasata hi a ol sa ding chule avian bit the hi ti hi a seu na hi ichen naw gamsung la hi akhuma mana hi aji chu pakarot inei hlomu vina hi na veng sung la ho hi vera hi le song le di ki hel ngan a hi in thing jong a ki thing thei po in gari khat honga hi le anung khu chu ki hip lut na a kisil thing sara ki pot jong chun ki nen de jeng hi chun hi tabanga polluted na khopia hi ki cheng a hi ji chun muntina su pite hon a hi na thei chanin ipot do tingu jong le mas ki haputin na mu tom ki bolu hitin mu tom I man zo tingu le I pei manguwam ai lo le isop thing theiwam ti ho yong chu ikiven na theu khat a hi in na ita sa hi dap sa be se loading tuilum ha don ding exercise balding aban le I khut a hi thil tam pi ki thamai ja chu khut sil theng munding angain chule ikam ho ina la ho jong hi I khut nen puma mo tham loading ti jong hi apha in na chun hodinga thil pha tam pi hong ki sei do ho hi ina zui thei vai le khosi ai lo le khut chit nap tuilha lol thip ti akuna hin asata hi ikiven bit thei diwa hi hi chi ahung hlung ta in na phalbilai hi ahung hlung ta in December sung January ka a jong nasata hi chi thu ki sei ho hi izui thei vai le hin kho hi num chomin tin
นัดนาอีจันทำขัดฮีลางเล่จงเลหินอีกเวนบิดโจดิเฮตีเกลโหนซาลาจูจีวิดีโอฮีกะหินซิมหินตินโหดิงาอปอยาปอยโมgari to thailo ho na dinga ipija ilu su jiu ham gari to tengole ilu su thailo na diwa iptabang tips tu i man vaile phading ham ti ho na gari to phat le ki vending dan ho lu so lo na ding ho so video kan sim kit de anadam sel ta